от тебя. У камина в 6 утра, разбитая душа. Все твои обещания пустота. Mengucapkan tahniahlah kepada seluruh warga SMK Mambau kejayaan kita dalam peperiksaan SPM yang lalu. Lebih membanggakan, lonjakan kita adalah yang kedua tertinggi dalam daerah Seremban. Saya rasa amat terharu dan saya perlu meraihkan rakan-rakan mengikut kemampuan yang saya dapatlah. Звезды межлопатые, как будто до меня. Я каждый раз загадывал тебя не потерять, но больше не могу, я просто мучаю себя. Теперь ты пожалел моем. В камине в 6 утра фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа, и все твои обещания